Tuh guys, kita lagi perjalanan nih guys. Wah, di sini trek buat off-road bagus nih guys. Kalau mau off-road di sini, mobil remote juga oke nih. Cuman kita udah kesorean nih guys. Jadi ya nggak bisa. Wow, tempatnya keren nih guys. Kalau buat main mobil remote yang di bawah nih, apalagi yang gede-gede nih. Nih guys, lihat. Oh, mantap ini treknya nih buat mobil remote nih. Wow, cakep guys. Disinilah kalau untuk main. Yang kita foto itu di sana kan? Iya. Atas sana. Keren guys. Itu lah kayaknya. Di mana dah? Oke, kita ke atas dulu guys. Kita mau lihat danau di atas. Di sana Gunung Merapi. Kelihatan nggak guys? Gunung Merapi. Inilah. Ini danaunya nih teman-teman. Guys. Kita mau main di sana. Sin Lehong 9125. Seksi guys mobilnya guys, mantap, keren. Kita pasang baterai dulu guys di sini guys. Kita buka guys. Udah nggak usah banyak ngomong lah, sudah guys. Kita tes drive dulu. Oke. Mari kita mainkan. Tadi dulu. Kita mundur guys. Push. Mundur guys. Jangan sampai kecemplung ya. Nah, terus sekali. Mama belum man. Dalam. Wah, ngasal guys mainnya guys. Bos, balikin Bim. Oke, kecepatan penuh nih ya, Mas. Ya sekali dah. Wow. Oke guys, kita kebut lagi nih guys. Aduh, nabrak aja guys. Terus, waduh kencang banget nih guys. Kita belok kiri. Aduh, nabrak rumput. Itu ada apa di depan tuh? Aduh, batu terus. Aduh, nabrak sampah guys. Aduh, nggak bisa menghindar guys. Terus kita gas terus guys. Maju terus. Wow, batu. Waduh, terus. Kencang sekali ini guys kita ngebut nih. Waduh, banyak batu guys, banyak rumput. Aduh, kita kebut terus nih guys. Kita maju terus. Wow, kencang sekali nih mobil ya. Kita ngebut. Aduh, hampir saja ya kita kecebur danau guys. Kalau kecebur danau, aduh, bisa gawat nih, mati total ini. Dan kita cari jalan halus guys. Kita mau perjalanan pulang nih. Enak nih jalannya halus nih, nggak kayak tadi banyak batu, banyak rumput. Medannya berat nih guys. Kita kebun. Mau nabrak sama ceweknya noh. Naik motor mau nabrak. Kita papasan sama motor nih. Waduh, kita belok kanan aja deh. Kita lewat jalan rumputan. Kita lewati terus kita kebut di sini. Oh, ada batu gede guys. Aduh, ini mana nabrak nih, kita cari jalan yang halus.
Kita cari, buat batu juga di sini. Kita nanjak lagi nih guys. Aduh, banyak batu, jalan ini susah sekali. Jalan susah sekali, lumayan halus nih. Sini lumayan halus guys. Kita ngepot dulu di sini deh. Kita ngepot, kita ngedrift guys. Wow, pusing banget, aduh. Kita ngedrift guys, putar kiri, putar kanan guys, kayak potting guys, terus. Mantap. Udah selesai ya. Capek guys. Mantap nih mobil, benar-benar tangguh di medan berbatu berumput. Tetap dihajar terus, nggak ada kerusakan sedikit pun. Nggak nyesel deh beli mobil ini, keren.